Mariana. Yang dari Sokobanten, anda boleh bertemu ini, sekolah oleh ini na. Dua esumut, ular keke menjadi keke, ada keke tiga. Bila kita pilih bahaya हमारी सारे कितना सपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक स्टैंडिंग प्रोग्रामिंग कोचिंग सपोर्ट now concept will keep priority or justice if there's anybody who would like to give comments or ask questions or just pass a message to the audience I'd like to give my priority to the crowd. So, Jawad is prepared to entertain a few questions from those of you who have asked the panel first. So, we would like to see if you answer those of you who have questions from other nationalities. Okay? So, can I see a few hands? You want to say something? Okay. How is yours? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya bagai Dufte Abu Jawhar Muhammad. Ana wanta kollega mencuba, walakin afan amarat wan komite ilmu berbeda. Yang juga ada. Kamu bafit March hayarat Toronto termasuk mata. Yang sedang tiada apa. ያው ባህሪ ላይ በጣም ችግር በተፈጠረበት ጊዜ ያን ችግር ሰምተን ከዛ በኋላ ኤፕሪል ላይ ሀገር ቤት ሄደን በሳምንት ውስጥ ኢንተርቪው በማድረግ ሰዎቹን አንድ ላይ በማምጣትና ውይይት እንዲያደርጉ በማድረግ ያመጣው ሰላም እስካሁንም ሰላም ነው። ለዛ ባህሪዎች ስም አመሰግናለሁ። ከዛ በመቀጠል አንተ በምታካሄደው ምንድነው በምርጫ ሁኔታ ይሁን በማናቸውም ከጎንህ እንደምንሰለፍ ምንም ጥርጥር እንዳይገባ ቴንኪ So please, to non-normals, if you want to ask questions, please raise your hand and Joanne will pick you. And just come up to the front and ask your questions, please. akkasumatti gurubii nafxanya saatanaa faja'anii guyya guyyatti ajjeefamaa jiran ammas adaamatti biyya hedduu ofiisii magaalaa hedduu ofiisii obaa'oo ofiidiyoo taatetti
achi keessattis nama keenya ajjeesaa jiran yoo fuune amma Wallaggaa fi Gujii fi Booranaa fi under command postii jira. Dhaabbileen siyaasaa kana biyya alarraa biyya galan maal asbaanillee dhuguu namni jiru kana maal fi dubbannee maaliif gaafa ala jiranuu Oromoo fi dhaabbanne ta'anii gaafa achi jiranuu maaliif dhufanii OMN miidiyaan ni jira OMN yaammataniiti waan kun rakkoodha gaarii miti akkana ta'anii dubbachuu qaba. Duuba mootummatti opposition partii usoo filmaatiin hin seenne dura akkuma opposition partii ilaaluu irratti gudubbatatti qollee ajjechaa fi kun nama keenyarraa dhaabbachuu ni danda'a. Galatoonni baga dhufu. Ifa badhaadhoodha. Namni galanii sabaa-sablamii dhufeessi jirtu shabaa kanalee fi achiboota namni keenya akka gaaffii gaafachuu danda'e. Again, if you are non-Oromo, another nationality, you want to ask questions, please raise your hand or come up to the front and ask your question. Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Muhammad Bagara Beliau sendiri, Arole Allah itu berniat tuai, kerana aku kesibukan hari ini, itu garam biasa. Bagara yang kurang itu sendiri, Allah terjangkau. Itu kamu cakapnya, amma masih boleh ni alam tanah. Jika itu terus. Lúc đã baga nó thành phần mặt thêm ngồi ra thếวันนี้mau cuma revolusionis nama kenya arah sana sedu gambar tu sih yang dalam apa ni arti sedu sih yang mana amo insyaallah nanti ngerti pintar siapa asuวันนี้doa sih go amo ni siapa tu tu ya orang yang ada rapi tu sih kan ni mau cuma kenal kita insyaallah orang mau cuma gambar dia kita anak kita ini orang mau orang majra berkadat dari masjid Kaisa berkah sekolah Kaisa hidup majra kata majra ni berawat hal itu kan kalau dalam majra kata umum dari siapa juga tu ya orang mau cuma kenal tiang kita rapi kita kenal terbitan masih anak Kaisa ni mari wanita akan sisu dan sisu dia sudah ada umat orang mau siapa dapat sisu. Kenapa dah? Gara punya setiap kamu edit, gaji tidak ada. Silakan teman-teman masih gak ketemu lagi. Gara tu. Assalamualaikum. Kepujahan pekerjaan lulus deh. Orang itu senabikan, kamu ambil untuk baju terbaru, Magalang, Toronto, oleh hari ini, Magalang kan sekitar hari, nam sudah ni yang kedua. Dalam mana perbankan ini via North America United States, untuk tiga ajar tu, one cuma dua hari. Kenapa ada yang dua dengan abang warna ke kam mana? Bisa jadi abang yo, bisa jadi abang kerja. Kadang kam nuti, yo dengan abang cuma nak jadi di tanser kutuban. Sedisan, obojohan, gapa Magalang harar. Rakuman nakila kasi tuntas. Oso namni berada di buin, Magalang harar nakila pisan, nakila pisan ka panawan nakila football tayo siya kide. Galatoni siya. Tapresa gafin abang, gafin diaman program apa di nuti sejenak abang siwat di mormine bagkasige mo diyan mo halakaysa. Sabat din na siya na bakiti
bakkiitti isaanii wajjin dalagamuu danda'u yoo nuu ibsite kana galata guddaa sirraa kannaa jedhan galatoomuutti galatoomaa. Is there anybody from the Somali community inside the audience that would like to ask a question? Please come up to the front. Sidama. Or Sidama, or any other nationality, that's not a role. Alright, if there's... Alright, we'll let Joar answer those 3 questions, then if you guys can come up and ask more questions, we'll let you know. Aswati, semoga kawan-kawan mereka orang-orang si komen positif, ada yang terasa banyak abang cakap, kembangan ada, lalu pernah itu kata satu serawat, yang masalah aku satu serawat itu Somali orang berkata itu barat sama kerajaan kau orang berbicara. Ia itu kan sebagai orang berbicara. Salah bulan tak boleh berdoa. Anda tahu background ini, social solution, political solution. Social solution, Mahabharata solution. Yang berkumpul, sebucin, awal kumpul, ada awal kumpul, murah kumpul, berkatakan, Mahabharata mahal yang itu terkumpul, yang berkata, bolehnya bolehlah sesuai dengan keterangan, bolehlah amaran, bolehlah program, bolehlah amaran, mahal yang itu terkumpul, atau mahu bolehlah orang memakai, yang internet terang, boleh tu awal ni. Udah kata, kita sahaja yang kata, sahaja kata. Bagaimana semua akan kata, bagaimana? Ya, bagaimana sekali lagi saud makan itu kedua bagaimana saud makan. Lagi, awal Somali yang Mahabharata yang kata, ya rumah general nah dia. Kita banyak orang Mahabharata makan. Bagaimana itu? Lazia sarang-sarang kita. Dan pun, ayam orang bosan berikut, negara namanya, apa yang terjadi sekarang? Negara itu pemukulan baharan kita lalai, anjak kita terlalai kan kita apa? Ini ada ulat Mahabharata. Lama belajar. Mereka berkata mulai itu sebelah kayak kalau untuk mengenai radio itu kamu udah pakai sesuatu ya rumah yani sebut oh itu yang agak dasar. Selain kita sebut yang mengatakan dia mengatakan baru maaf kalau pertama di mana itu jangan kena dengar itu kamu ini di jalan yang sudah sebutkan tentang dia berani soal rumah kelas terus kemarin satu lah. Kalau kata apa itu bahan selama berapa tahun selama berapa Rasul barang terus pun ada satu dari orang yang sama kawabi sum salam yang mereka dalam mafhum yang mereka ini semua mereka akan mengajar wah akan mengajar Abu Hawal itu berkata kita hari ini orang ini baru fikir lain orang pertama sekali. Nah, macam itu salam masjid azzaku yang kita mau ikut teman-teman supaya kita juga mati. Nah, bazilah itu yang kita tahu ya kullu itu betul. Pasang apa? Bazilah itu ya kita tahu ya Alu kapan? Anasa biar terlibat itu. Anasa biar terlibat. Aulu biar pulang.
ቁጥር የሌሎች መለኪያ አይደለም። kalau kata-kata itu mayor kilau betul, mana sah kilau itu bapak kamu, sebitu kilau itu aja, ya terus anak saya, terus untuk minta di bawah tu rich, anak saya tu yang bersekolah tahu, ya terus ada yang anak saya yang ada ini, guru yang mana yang kita selesai yang selesai yang mana, kata mak selesai yang kita bahas dulu, Contohnya kau pencuri saya dulu tu manual. Tu, alam kerana lagi yang kita punya, nak orang mulai yang kita menteri tu berkaitan, bersebut terkulen. Bahawa saya pun institutional garanti oleh keberlanjutan. Anda, bagus betul anda. Bagus orang berdeka. Wapau nabaru, katanya iman alanya, udah wasai makhluk yang kebarulan. An, padahal besar kau mereka, keulai. Padahal besar kau berterus bandel, berterus bandel, hak, mereka bandel. अगरे पता है भाई ये बात हो रहा है ये बाला हम ये बाला पे इतना मक्तू अरे मैं लासु मसल का लगर करना है उड़ते बवाओ हमारो बमाने में साइकिल का साइकिल पर साइकिल ये मासाइए Waktu dikatakan dapat, soalnya, mengenai bahas biasa, awal kami tu argumen ada kita rasa ada sesuatu, tidak milu ada pun ada problem. Mengenai awal ekonomi tergas, tapi unilas, bagola milu berada, kata milu berada, anda rasa kalau bermishulat, kalau bermilakulat, saya, wajah apa alai central power sekolah tahu, kalau sebab kita bernoy, bermilakulat, saya, yuangnya bawa itu, nak dari bawah mereka, bermilakulat tahu, kalau sebab, nanti terasa macam bernia berdekat, ia terasa baru, terasa ada berdekat. Satu sesuatu kedua, reason. Full ownership of your resources. Babahan na pamangkin demokrat. Yang masyamakan. Ini aku. Wala yang kata-kata. Lemari yang. Soalnya orang separah di masyarakat. Ia satu exercise lamakan. Ya biar majalahnya kuasai. Tidak bisa buat. Berarti flower itu orang. Kanyana kaya balera mizam ada. Betul tu je. Ya hari ini mahabarasa berboleh kita berekonomi. Menteri ada it gives you a bargaining power. It gives you the institution for collecting, mobilizing and bargaining. Selagi tindak hari menteri baru. Rasul lama sahaja wassaino. Andu, ya federal magal, sabur bulat tengah, ullu berasa, federal kepamatus, federal derajat mahal derajat, yang nikah sudah berasa, bandar ekonomi kontribusi leonisla. Kaman akan ikut beri Sultan hak ikut diurut gambar. Dewasa. But believe me. Kali suatu loh orang betul nau sakti mereka sana. Kamu dapat kata Nora. Historically marginalized orang Ethiopia. Hari
ለሶማሌ በደቡብ ውስጥ ላለው ማህበረሰብ if you don't organize yourself and love your collective identity, nobody will listen to you. ዛሬ በፌደራል ደረጃ አንድ በጣም ጠንካራ ሀረሪ ወይ ደግሞ ከጀርባው ከሌለ ከመለመን ያለፈ የመደራደር አቅም በምድር ደረጃ ያለው ይህ ወሳኝ ነው። ለዚህ አንዱ ወደ ለክርክ ያለው ጉዳይ የብሔረሰቦች ሁለቱ ወሳኝ ነው። ፉል አውቶኖሚ በክልላቸው በወረዳቸው በተደራጁበት መልኩ ፉል አውቶኖሚ ሊኖራቸው በፌደራል ደረጃ ሼር ሊኖራቸው ከተባለ ማምጣት አያስፈልግም፣ ማስመሰል አያስፈልግም። ራሳቸውን የማደራጀት መብታቸው መብት ብቻ አይደለም ማበራራት አለበት ብለን ለዚህ ነው Ladies and gentlemen, there is a difference. When you deal with Abdul Rahman and when you deal with Abdul Rahman who represents the Harari, huge result. As the answer, representing the population of collecting the Grado and the Action to Channel. You know, said, inseparable. Kriminal, Harari Bekutaro, Uzama Ekshanato, Antu, sorry, Bakapolo Harari. Apa kalau itu dalam jalur itu, soal apa? Yang bermakna. Satu orang makan, ada makan yang sekali itu yang apa? Social mampu jadi buat nanti yang kita sendiri berkarya cukup orang kerana boleh diasal iman terus anu terus yang pertama di orang bahasa tahu betul tengok saya kita pun dibaca ini juga dikasih orang itu saja ya Tamauran yang ini kita bermaksud mai berada kata Tamauran yang lain benar yang ada di luar itu aku dah bagus itu apa sih baru orang lain mana saya tanya lewat di jalan itu kerana wes balik orang yang kerana oleh itu kata ini kan kita bahas mengenai ya kalau salah mengenai masalah sudah diom tidak ada orang masalah. Jadi itu kalau orang lain, harus saya tengok keseluruhan, sapi habis. Di sini tengok banjir. Orang malah itu tak kisah wani bahkan orang ni kerana orang bersama orang itu. Wani cakap mana sana orang sana satu orang. Buat dia tu apa ini yang mereka beri. Ini yang mereka beri. Maka nanti apa tak kerana bilor segala beri. Wani kita jadi malu malu nak mikir maka nanti tidak. Bilion to ke bilion lama cakap bilion sangat besar. Kau kuda pada ilaga itu semua ni orang pun lucu. Tiga tahunnya itu ulama lagi dulu. Ubahut Isa. Bodi kena orang tu boleh. Mana dia isdalero ikatan bayar. Ibi desa nak negara semua orang tu boleh kalau dalam sini bukan jalan mereka. Sangat tekan amat.
Dhalattoota saba biraa waliin gurmeessanii yaa'ii itti barbaadu. Isinitti warri kana qoru warra saba amaanallee bakka bu'uuti. Warra gammachuu magarsaa anaadoo jiruusan. Warra jalallatee osoo ta'in haatee as ga'e. Gaafa jalallatee warra Finfinnee taa'ee gabaree keenyee boqotoo sadarkisaa ture maasaanii kan qabu ture. Mana baay'ee turaayaa ture. Mana boqonnaa tajaajila ta'uu turaayaa ture. Dubbii isaanii Finfinnee, dubbii isaanii Hawaasa, dubbii isaanii Dirreedawaa, dubbii isaanii Harare. Maaliifoo waan saamanii achitti dubbatan asirratti barbaada. Jijjiiramni sun zulmii hannasan ta'e gara bunaa magaalota qabatan miskiina saba biraa baadiyyaa qabsanii eewwata. Dinagdeen Itoophiyaan harki torbaatama ta'an Finfinnee naannoo qabe. Finfinnee kiiloomeetira 5 yoo baatan Oromoon Tuulama it has the highest illiteracy rate. Dirreedawaa Itoophiyaa magaalaa jidduu wayya kiiloomeetira 10 yoo baatan namni bishaan sirna sana jiru warra ambaa magaalaa bakkee ana dandee karoora mootummaa akkaataa qabu It is going to bring redistribution of wealth and power. Federalism bukan cuma water. Federalism bukan saja siasa angkor siasa nanti jadi itu. We are talking about decentralization of the economy itself. Makanya bunyi itu dari Korea di Korea ini Korea bunyi TV itu sudah diberi waktu. Anda tidak ada bunyi dia masih tidak dan itu tidak. Aji kayaknya ada program atau program baru. Wah. Makanan di orang konsentrasi berarti orang lagi di rumah ini. Kita lagi juga angkor dan oleh kebanyakan decentralization of the economy, the finance sector kembali. Gapas orang rumah magal terkait orang cari. Wanita saat awal saya awal apa yang berbuat tadi? Orang magal apa orang orang itu atas orang magal itu. Game saat ini game bersih. Magal terkait orang mati dan dia magal dari itu. Kalau ia kawan boleh cerita kawan. Polisi cerita akan digagal tadi di dewan akan ada. Tertuan. Berapa hera itu magal digagal. Ini saya mau pakai. Berapa samanya pakai. Orang itu Motumana orangnya, ya cuma putri orang. Motumana orang, angkat ada putri orang. Mati. Tidak ada dewan. Putri apa orang itu tidak mesti orang. Putri itu apa? Kita kalau ganti orang lain. Kita kalau ganti orang lain sih kita kayak saja dengan dia. Putri kalau kita kalau ganti orang lain kita orang lain. Putri perbedaan. Wah, boleh orang perbedaan apa yang ada? Lagi orang boleh. Perbedaan dari mana anak-anak keluar dari gara politik itu ada perbedaan yang berbeda. Kalau tadi di rumah politik itu orang bahasa hanya selesai. Politik yang ada di awal. Rako masalah kes info Indonesia, bukti nama polisi sekolah. Polisi ini masalah sana. Ia Indonesia itu cuma negara. Polisi satu dari
बाकी होगा आगे लगे नहीं आगे का वाला के जाने नहीं उम्र हो गई है ये है दिशा के काम के साथ बात नहीं कोई हो या ये है आगे का नहीं है अगर ना ड्राइवर ने पुलिस की समझ नहीं ड्राइवर पकड़ाया कराए ये लगे छोटा संबोध iya dalam umat desa desa amai seperti desa desa itu dewa awalnya besar तो अधिकार तक अनमोल बाबा बर्बादी ये प्रकाश और अथवा ये प्रकाश हो गए उम्मत ने आपसे जोड़ो अम्मा जोड़ ना आज रहने उम्मत को अदालत केस भी हो रहे सो प्रॉब्लम होती है लेकिन जिम्मेदारी करेगा और केदार सुमान करेंगे तेरे और साधन था पॉलिसी मगारा सनी मगारे बोली है कहिया लगी करते मगा अंजाय अम्मा वन नंबर में खास करके उसका सा तेरा एक Ipa mutumaran iba sabi mo karasa mutuma doa sani ini terus I don't care who the president, who the prime minister, who what. Rate money and present simple is Salman Kavata. Jinjana ko Darwan ko Udaman ko hangga usware sarana tinggal kami ko brother. Ako nama jawab present itu menjadi waktu payah Asasa sebenarnya itu ada maka dua orang harus harga kita berjualan hingga ke itu sekolah sudah akan ramai hijau betul tidak tentu toko rumah berapa diskusi untuk lama negara kita kita aku mengutip sedangkan aku enam ibadah di suatu tutur amalan kau maka kalau nur lagi mungkin kau baru kau kasar kau maka nado sebab kau itu dah tahu apa malu lagi kau parak kau lihat lagi satu dua lama kau skills and knowledge, then they become agency agency institution. Namun itu di mana? Namun itu adalah institution yang tidak sopan dan mana? Agency yang tidak berjalan. Karena kalau dalam itu nama orang itu, anda itu in the process. Lalu kalau kita mahu orang ini tak boleh itu, tolong itu bukan mana kalau the process is very important. Process again sisa, kami ini berjam, ilan kini berjam, orang anaknya orang berdoa. Motuma orang kata motuma doa ini, motuma doa ini, motuma doa itu mana aku lagi doa. Saya jawab. Karena saya ingat bukan kisah malu ya, bukan kisah langsung muda dan boleh baju pakai dia. To, nege, mungkin lo, orang wasani, terus orang wasani. Nage, ini kotor. Jadi,
global kemudian mana hormatan udah juara pun demokrasi mana yang dulu dari semua nama kita salah kita bola kita kuliah agenda saling kita toko lagi sadaya itu dari orang siasa tahu kayak sendiri siasa wajah boleh ibu kayak sendiri tahu dari sini itu dipakai orang sini itu order kok ya ada bicara dia yang ada tu order yang sempat dia orang yang itu priority number 1 lo dan mereka terhadap anak kita akan berhasil belajar nanti lagi kita akibat cukup di akhirnya pembelajaran ke bosannya buat masih dan dari amat atau lagi kita dengan pola besar itu cuma bagi kita dari lo kita dari tahu apa pada saat cuma punya atau punya wajib turun kita orangnya kayak gitu, rasa asli kau pun ada kayak gitu kita ubah buat karena jalan logis error harus dilakukan baru dan biasa yang dilakukan wajib lagi dan biasa semua mata saya dia ubah dalam bisa arti boleh karena dari dia salah tidak tahu karena dari basic error dia orang yang termati bila orang berubah dan berubah tidak kira-kira umum biasa agak orang dan basic berbahasa ini sama orang saya bahasa dalam waktu dengan dia untuk cara baru konsolidasi tahu kan dia amar amare unde daru boleh kai ta to boleh anggo ki boleh anggo ngomong boleh anggo sawah sudah menulis ilan orang lagi di kaum lagi namun sama-sama lah sama-sama ditutup mereka diseri kapan ada yang ada korban mereka dia skill dari pengukuran dan lain. Bukan apa dari rumah yang sehat dan di rumah ada tidak agama dan yang lainnya rumah terdapat orang karena dia rakyat sekalian dan sahabat sempat aku bisa umat sendiri awal orang dan dia kayak orang mati bilang baru dia itu orang yang berbohong ini di dua Sumbar sama kita ini kaya misal kita terbilang di Sumbar sendiri Ethiopia itu nano amat Islam lewat propaganda ini luar negeri kita terbaik Sini pada kata itu negara negara baca bersalah India or FIFA media juru hasil negara mereka hasil di mana media mana anu karena konsolidasi power anu harga sama modal dan oleh itu masalah modal yang sudah benar berarti konsolidasi akan bocu ada budak aku mungkin agak ada budak error kita ambos error kita bila kita aktif emak yang ini mau apa bawa dia keluar pada keluar udah tersimakan infomina murano komunikasi warna sampai dapat one to the message
bakka duuba miidiyaa nama duuba oliif waan kana qabaatan hundaa irraa eenyumaadhaaf keessatti eenyumaadhaaf fayyadamuun kan qabu filannoo kanarratti badaraka hunda irratti yaadni keenya dhugaan keenya maashoo waaqamee mul'atu danda'u. Wali baay'ee maal akka maashoo mul'atu danda'u baawwa guddaa kan dhibuu danda'u ergaa keenya akka laatoo namoota beekumsaanis haasawaanis hubannaanis gaarii qaban dhiyeessuu danda'an gootanii media bakal ihaso kami kayaknya susah kemarin di satu ada tadi effectively exploit bocah boleh orang akan super kalau akan super orang bila akan super ada bahannya super untuk menjadi bocah ada kata apa orang untuk cerita sekali ini buta ikan orang ayat nama bes sekarang orang iman mereka warga makan balik absurd itu kualitas aneh sih orang tua mereka ini adalah berarti hanya bisa orang berbeda tapi orang berbeda sama yang berbeda. Korea bisa sama yang ini tiga kali question. Dan ulang dari English lebih perlu jasa dengan isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baganagan, te baga iya kana disike raja mahasiswa jechuudha. Ani gaafina qabu kaleessa live ilaalaa ture Washington DC irratti bakka walgahii ganamaa ture san irratti jechuudha. Qeesichi achitti argaman amantaa ortodoksii bakka bu'uudhaan burraakee fudhan odoo sa'aa digdamii afur hin eegin hojii isaanii argamuun isaanii miidiyaadhaaf ifa ta'ee jira. Ilaalaas jirra goofandiin banamee bakka garaagaraa akka gargaaru godhaman namaa jira jechuudha. Gaafiin kiyya akkuma jedhamu kana silaayyuu namni dhugaa dubbatu namni sabaaf dhuqama qabu bakkuma kamittuu yoo argame kan ari'amu yoo ta'e hojii irraa kan ari'amu yoo ta'e haala kamiin amma namoonni baay'inatu waa'ee Oromoo dubbatanii bakka itti galan mootummaa keessaa isaan mataa waan jiruuf adeemsuma amma gara filannootiif deemtan kanarratti iyyuu hagam gargaaramu hagam dhiibbaan akka garamiiksitti dhufaa jiru waan argaa jirruuf kanarratti mee uummata Oromootiif maal jechuu barbaadda jaarsicha sanis qeesicha sanis warra asitti argamtanis goofandii baname san irratti gargaaruu barbaachisaadha. Maaliifuu beekaa keenya bakka arganitti ajjeesuu hojii irraa ari'uuf akka hin taane lammata akka waa'ee saba keenyaa hin dubbanne godhuuf wanni garaagaraa ikoonomiidhaan dura caalanii argaman kanarratti dhiibbaa qabatuumaa jiran. Duratti yennaa isaan asitti dubbatan baay'ee nama bochisa onnoon isaan qaban jechuudha. Asii ba'anii meebii isaan firii ta'uu danda'anii ari'amuu danda'an jechuudha gaafa akkas ta'e. Kanaafuu namoota keenya kana ija ta'an kana gargaaruudhaaf mullee goofanii sanarratti asumatti yoo wajjin hin baay'ataa nus hojjennee bullaa biyya kanatti erga dhufne garuyyuu guyyaa kanaaf yoo ta'in lazaariyaa loona qabisi bal'atas jedhaman warri amaaraa miti. Kanaafuu wanna qabnuun goofanii sanarratti daddeebus kontribiitii haa goonu haa kenninuuf jechuun barbaada. Jawaariif kanarratti wanni nuun kennitu yoo jiraatu nutti ibsallee nuun kennuu dandeessanii galatooma. Afan foreign things gaafatan gaafii if you don't mind. So Ethiopia is not a marriage of love. We all know that.
even to people that come together in love, divorce, and go their separate ways. I feel like we're the battered wife that is foolishly wishful that tomorrow will bring a different story, it'll be a better day tomorrow. Unfortunately, it doesn't. It doesn't change from day to day. So you didn't mention much of what's constitutionally available to us as an option. My question is, what's the case for actually staying in this loveless relationship? I hope you don't say it's for the kids. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gafi iya tudura wae ombeni wae mainnya mo yoni fi kha filano tanasin tani akara bitayo masara mutmat wasita ombeni khana ombeni damar kamo mo al khan ni tani sentani ya mali dokter bana asu sati dalewan nabi masara se takka madasa di bada takka orang untuk badani nabi ki selwa wa disini kau tak kalah modi satu orang senang kau sedang tapi sudah pasal ini tapi lama jamu amat sabni wa karena umumnya wallah itu sahabat kau pakai dompet karena mana itu biar sahabat kan malik nuti pasti duran apa benda boleh buat malik saboni Ethiopia kasih jualan Ethiopia dulu sakit mandi toko gaji orang urban toko benda itu perbanding mana kalau jalan ni yo waldat daban ada dia tanah itu kan jalan jalan apa dia boleh jalan jangan sejalan sen tanah pun kan ini walau tu federalisme ini tanah hamalnya seorang tu dia usah bersama kecasun sahabat kecasun sabnu pun di mana tu dapat dia udah muda dari mana kalau mau kata malik kita amalnya tak masalah kalau mau dengan Wani orang mau santura dapat dia orang mau kau tidak usah mikir. Sabini pun tidak tugas time. Yo agak dapat kerana capek samurani bahasa ni murani coba. Assalamualaikum. Pero tu ifama Ibrahim Nur Abdul Adam nama je nama nama kana sekarang kana selana tu tadi. Ibrahim Nur Abdul Adam. Dosa Abu Johari Yali Akecha Serati Yali Messenger Agar Bisibasi Yali Malik Johar Wate Yaitu Kalbi Denya Ini orang yang Yehuda tu Wate Malik Wani Umat orang Wani Perra Terbata bisa Hamba Sandita Beti abdi kabu johar dah hai jerawan deh johar kamu jatuh bidang orang-orang jerawan deh ini saja ini gafil nak kabu amma jarang beli kena asisti wajib kan itu bukan wajib mana kau ni makanan jerat bahar jerat obatnya ke jerat biafar ke jerat bijatnya ke jerat inna orangnya ke jerat ni bu adik semua orang ofisi او فيديو جرخنا يفت استيعاب يوبل وفكر بعدين اسمه والله ولا كرسي جهتور بإنسان الخلق لو اوفيسي كرسي سدي سكري سالي الخلق او فيديو لو كرسي سدي سكري سالي الخلق aku masyarakat tu isan kada dum facu hindan diamu ya yomi ti bakar tu jan hundan ti abala kada biyo ga wara ku cipeti kamera dan meja suke kada berani wal sana asar wal sana mata kana tu ti ya takon kam dega te siasala akabiti isan kana dum facu dan de format khana aka gadi fagesti la indro ko stop ini lamada ini serba harma berbeda warti dia punya amal itu warna ala kana johar demo akan hawi tadi fali tadi aja itu rubutu hawi sani cara si filmatan serah game jadi ada cara gerges sesan wali akamati serna federalisme atikamatnya dan itu kana bakhagehu dan diama balik misal serna unity kamateri dia mana kan berarti tapi satu rapat apa fi hari itu kata aja satu hari di atas aja sudah hindi awat
kana lameen akkamitti wal qabsiiftee bakkaan gahuu danda'amaa abdii uummata Oromoodha akkamitti hojiitti hiikuu danda'amaa jettee yaadda bojaa ulfaatu gara qabu. Otor nutulle tunne yenele mungkin jadi otor ada toko. Masalah betul di otor. Kita bawa kanin aja kan kira ada di mana ada cerita mengukur. Bukan satu mana kan. Aisyah, bos bos ya bos tu na double. Khatir lawan dek tu jadi. Aisyah double. Ka operasi ka sewae lupa Alisa episode aku ni kosong boleh ada sebenarnya suci orang tu ni ekor ada yang dari wujud itu ekor itu orang ini hamil ini kenapa bupati jalan bahut wah karena sudah terjadi anak bupati di sana isi orang kalau bukan kisah di Arab di ada wali itu betul hero suci orang wali orang pun bayi sudah kita hero siapa bisa ini siapa cipi desa tu ada mereka rapi juga hebat tu pasal perusahaan itu kes produksi wanita berwalwaka negara tidak negara boleh negatif bos mali orang dua jadi dua dia ini duti maksud tu banyak tak mahu ini itu sendiri mali Asia berjaya mal duti nama tu ada tak ada tak bakal atau bagi kalau siasa dibuat bohong lagi kabar siasa dibuat jual apa kalau orang ada orang kalau hari rasa di KSMSI dari siasa akhir dua beri kesan kisah dua hari beri berbual luar atas wanita lihat esbalada ne wah kita sebut bahwa ini anggolan wan amati sebut sama orang lain dan wana mereka orang boleh kita sudah tahu boleh pertanyaan sekarang ini boleh cuma sekarang akawan nama kayaknya berarti ada tahu saya ini kalau zaman itu kayaknya tak sumber ada mana aja bawa kamu kan kayak orang kawan ini di mana seberapa kali mereka sudah kali ada tiga tidak usaha orang tidak seberapa ya nama ada orang putih udah lagi ada itu terus wah berarti apa ini berarti saya jual ada kamu waktu mereka betul mereka sendiri wah kalau ini karena itu mirga kosong tadi agak seperti ini kata wah ini gabungan tadi nanti apa ini karena itu amma sebagai saya belajar aku wah nama cuma berlaku ini erga boleh sekitar berarti berapa sih bergandara ada soal kan di Amerika ini aku mau beringin luar Israel berada Oso bahasa sekarang orang jual silang kain itu
Asli mo nama jadi soda, mesti soda. Masjid kaya kata ni soda. Kristan soda kan? Kristan soda kan? Baraskan, Protestan satu Ortodoks nama jadi soda. Bersuci orang lain, bersuci kau. Kaya situ nama itu ada terus. Karena gara-gara berada masjid saya cinta, syarki saya cinta, syarki orang cinta, amati cinta orang Cina, orang cinta. Rolling ni masjid syarki karma kamu amal gari ko bote amal gari ka oruma betul kita aman awal pada ni akan kita kene berkah kene tujuan kene nanti ya tujuan pada ni akan ada orang pada boleh bersyukur pada ni kalau itu pada rakoli boleh dia ni lapas kebun dan lain-lain cuma tenang berapa boleh segera cara tu biar ajar kalau boleh berjalan. Orang orang biji, orang amat tinggi, negara tinggi, orang itu apa? Intoleran sekali. Hari ini kita berada, mana kita berada? Itu dah. Islam orang itu foto hijau, Nigeria orang beri ada sisa. Nuizari mana saat ini kerja, Nuizari mana mana. Nama juga orang itu, jika sahabat, speech baru, kisah itu mana saja. Asal tidak pernah terjadi yang seperti, jika makan butuh makan bayar makan, besok lain di dalamnya biarnya apa tidak ada sendiri. Mau kami nama you boleh ni buat itu ada boleh orang tu ya jadi bandar ini kau tak ada boleh besar jauh boleh bandar ini kau berada meski tak banyak orang besar baik jadi bahkan orang muslim baik mandi haji apa batasnya apa orang dia juga ini saya kenal Tawar ini rumah itu, udah terlalu di sini, no way. Orang warga yang Yesus dalam awal ini umat yang murid murid, umat yang murid. Kalau nak kamu, Nabi ialah sejarah itu. Nabi ialah dan proses kekamaran itu boleh kita tukar sama umat yang ada. Ini. Tapi yang desa yang kampanye galai ini katakan bahkan kita lebar lihat orang tadi orang membantu. Siapa orang itu? Anak bukan asli orang yang rakyat ini baru. Anak bukan itu orang siapa ini terima. Rezeki orang. Bahawa ada sedikit pada boleh yang ketupat. Faedah kam. Public ownership of media di saja. Kenapa? Sani bagaimana tempo? Rakor nama Kenya, rakor rumah tadi Ufama, nama ibadah rakor bahasa ini semua dekatnya rakor bayar akan dimana akan dari apa sih? Nama Kenya angkanya angkor ada bawa harganya, kami ini angkor bayar akan tidak ada seperti. I think ini dia Ronald Johnson, Presiden Amerika Kenya, wari kuraca wari labor. Guru saya itu mulai aku ada sebab bahasa ini inauguration pun ini berat tentang ini legislation ada tentang kemana lagi semua orang lain. Mana tentang dalam tanggap di mana nak pula gabah ini berat bahasa je.
mana masaraan nama keenya eeguun gaariidha. Maaliif mootummaan dhiibbaan irra jirre bu'aa kan fudhatu mootummaan garma dhiibamte to'ee waanti. Kanaaf you must make sure kanaaf political organization qofa osoo hin ta'in civic society keessatti miidiyaaleen abbooshaalee NGO'n adda addaa cimee deemu nus guutuu kanaan power of rapid namni aangoo dhabe dhugaa akka bolqaa keessatti aangoo nama baala goositi aadaa kuusii nama ta'uu hirii nama nama akka kuusii sirra keessatti namni muuyye kuntuutu bishaan dibataan hundee jedhanii jechuudha. Ka sababa kumaatu sabni tokko dura dhaabanii jiru. Miskinni godha hawwadhu gaarii iddoo isaanii kana yoo gonkuure malee akka jijjiiruu hin beeku. Sabni tokko akka sabaa nu dura dhaabatu. Maaliif hayyoon nu sochooru akeerii nu sochooru wanni adda addaa hojjennee agarsiifnes kan saba qabasiisu. Namu eenyu irratti haa bulchuu jedhu. Akkana beekutti uummanni goota keessatti nugusni baala irraa akka duubamu hin barbaadu. Ilee bulchuu albaaqee kan jirani. Sadarkaa kanaa kanatti namu gahee isaa akkuma isaa itti argate irra jibba kanammoo afaan qofaatu miti. Waggaa afaan shanan dabalataa dabala qabsoo biraa ture. Waggaa qabsoo biraa ture. Wayyaalee qofaatu mataa kee biraa ture. Warri akka biyya kee biraa ture cinaadhaan akka sareetitti buufattoota mataa ture. Dulli bakka balleessi nurra bu'aa cinaadhaan. Garuu mana goota mootii baheeti yeroo hojii bahee qabsa'ee balaa keessa. So, anak saya ini anak confident. Proposal ini sama sama amanah ini. Kami tahu Yudaro saat ini kalau soal jadi dia ke berada di sana karena bor. Lihat itu umatnya amarah, galeri ada kebaya masih kita miskin ini. Tapi lihat ini. Warga yang pakai sana sudah ini bah, orang kosa sudah berada. Orang apa yang kita jalan tadi, murah gula. Ayo orang kosa baca betul orang ini. Karena balik samudra ini, balik atu, warak subat murna sedikit saudara berjual berjual. Karena orang mereka apa tu? Ya ada hebat, ya ada orang itu masa saudara. Jadi ini dengan ini pun biar ini pun, kau agak ini. Umat orang ini, umat ini apa? Yang kasih orang umat dikirakan pun sedangkan dapat kalimatnya hari sama atau ada itu tidak orang itu orang mau jadi orang ini digarang ini sebab itu tak dari orang lain boleh soalnya orang ini kayak api terus karena katanya ini berlaku sebaik terjadi manusia saat mereka buat dia ini berterima kasih dia sudah sadar aku lagi tidak ada di sini BNPB baru ini warna musik ibu desi
Mari ini koloni ini akan kita kasih. Wan ijalan, wan bersihkan saudara. Karena saudara digunakan diletakkan dengan ini fungsi apa? Lalu isa diletakkan. Begitu saya apa orang kita dan desa apa orang desa bahasa kita apa? Karena saudara begini orang berbuat propaganda berbuat orang ini sangat dibunuh berbuat orangnya kayaknya jauhnya mereka beribu berbuat sidang kita diibu berbuat federasi apa ambo resources terkoordinir kuas beri terasa itu berbuat sampai orang karena sejani federasi berbuat Kesempatan super majority di sini kalau yang kemudian juga ada beberapa kalau jadi orang desa yang tahu ini akan dikatakan ini kali ni osok orang orang kasih boleh ini Eo tempo dari bisa kantor ko. That's from me. Karena saya boleh boleh. Kan kapsul sini dalam jalan dia. Kapsul kan sini dalam umat orang bahasa orang mata upaya dari karena dia orang kita bermulut itu harus jadi kau jadi mana itu boleh ini dan nanti kita saksi mana aku itu sih mana aku itu kenapa ada aku dulu kita mau nanti ada mana hari ini karena yuk desi bisa berikan masalah karena itu kawan musik negara desi kita mau berada I spoke with people and I'm optimistic that despite our differences if I despite the don't touch that and don't sometimes extremely difficult positions are made by our presidents, you're not allowed to touch it. I believe the best thing, best solution for us will go through the region is to democratize the federal system, a system whereby the various nations in the country can exercise full autonomy over their regional government and also have equitable share at the federal level. I believe this wonderful. I don't want young people to be studying with the head. The animals that are so important will come here. Talk to mothers and fathers. Go to your mom's. We pass through more difficult time. Break their custody or something. 5 decades ago, they will kill your cousins and uncles and grandmothers. We overcame by being determined, strategic, patient, by outsmarting, outperforming, outlasting. When I say that I'm not talking about negative or English, I'm talking about small segment of the society who have accumulated wealth through exploitation of the various resources of the country. They want to maintain domination of territory
games. I believe in the possibility of democratizing the federal system. But if any group of people feel they cannot remain with us, the Constitution is very clear. If any reform or regional state want to separate from Ethiopia, there is no reason towards violence. There is no reason for fighting. They can exercise their right freely and peacefully. Divorce is not something anybody should encourage, right? You say don't say for children, I say for children. Because even a divorce of single family is catastrophic for the family unit. Separation of a state, a country, is not a simple matter. Even when it is done peacefully. The best thing is to try again and again to reconcile, to restore peace, to build trust, to find a proper or equitable development. If all aim to find a mechanism for peaceful, orderly, negotiated separation. Acknowledge and acknowledge marriage. Separation is important. Why? Because we don't have the institutional mechanism, we do have the institution, but we don't have the institutional mechanism, the capabilities, and the right mindset and political condition for peaceful separation. Any attempt at separation creates a system shift in politics and conflict situation in the country. That's why I'm pushing the people in power, our brothers in power and others, to report to the Tigrayans, to have negotiated with them. Not because I'm opposed to the Tigray formation process of the Tigray Republic. If the people of the Tigray want us fine. But the current condition is not suitable for peaceful separation. I think we should give the federation a chance again. A federation that will be governed by elected representatives. Let's give chance to the nation that is in the country. First, elect their representatives. Then, for these representatives to debate, negotiate, and bargain a new set of rules to game. Let's try to have a democratic federal system. If we cannot get along, if we cannot harmonize our election after the election, after some sort of constitutional regime, after promulgating for 5 years, we can go to the ballot and restating what I wrote 50 years ago in India. Nobody listened to it. When both sides were advocating immediate separation or immediate unification, he proposed for a federal relation between Eritrea and Ethiopia. And that system to be tested for 10 years, if it doesn't work after 10 years, nobody listened to it, we have level catastrophic civil war, that is the Northern Coast countries possible. So, I would recommend it, goes right at the Constitution, but I believe the young man would don't be distracted by the hateful bodies who are behind. Respect their rights. Respect their rights, not only to the Americans. I want to see some protest in Belarus. I want to see some protest in my hometown of Skondu. But I ask them to be peaceful, to be respectful, and to be open to dialogue. I think we will discuss. The truth is on our side. We will speak. Thank you very much. Again, ini sudah berita kesumbetannya waduman kreatifana atau kuarkan urut tapi jawari di kemarin dari sana itu kan kami
nagaadhaan galaan milkaa karaa nagaa qabaadhu waan dhimma ilmaaf rabbi isaa gargaaru dhaamsan isinii qaba tokko